ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV की पाव मियंग ताबिरिबा मयाम पुनमकु तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा हौजिक फावबगी मरुओइबा पाव पिजरी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन उखरुल टाउन दा किलोमीटर 6 सांगबा लंबी सेमगनी हाइखिबा अमदी इमा कैथेल सागनी हाइखिबा अदु मपुंग फाना थबक तो ओनथोकपा लोइसिलक्ले अमसुंग हाना लेरंबा थाजनदबा पुनमक थादोक्तुना पुन्ना चावखत मिननबा होटनमिनरसी हाइना वर्क्स मिनिस्टर टीएस बिस्वाजना हाइख्रे हौजिक पाव संदोकना पिजरी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन उखरुल टाउन दा किलोमीटर 6 सांगबा लंबी सेमगनी हाइखिबा अमदी इमा कैथेल सागनी हाइखिबा अदु मपुंग फाना थबक तो ओनथोकपा लोइसिलक्ले उखरुल टाउन की किलोमीटर 6 सांगबा लंबी कोलास थादुना सेमगनी अमदी उखरुल टाउन दा इमा कैथेल अमा सागनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ममांग सही की एप्रिल की तांग तागा माथोइदा उखरुल दा चटपदा मियामना हराव तयामना ओखिबा थरम अमदा चीफ मिनिस्टर ना वासखिबा अदु मपुंग फाना थबक तो ओनथोकतुना लंबी सेमगी थबक लोइसिनख्रे अमदी इमा कैथेल सेम साबगी थबकसु सादा मौद्रा हेना लोइसिलक्ले अथुबा मतमदा साब लोइसिनदुना मियामदा खुसिनरगनी हाइरि अमरोमदा नुमित खरनी की ममांगदा मीडियादा चीफ मिनिस्टर एन बीरेना उखरुल दा लंबी सेमगनी हाइखिबा अदु करिमता सेमद्रे अमदे कैथेल सागनी हाइखिबा अदुसु थबक अमता पाइखत्रे हाइना फोंगलखिबा लैख्रबनी हाना लेरंबा थाजनदबा पुनमक थादोक्तुना पुन्ना चावखत मिननबा होटनमिनरसी हाइना वर्क्स मिनिस्टर टीएस बिस्वाजु नंगासी उखरुल की समदाल विलेज दा लेबा भावमलान हॉलदा लुइटा फनित रेन्ये की थरमदा फोंदोखरे थरम अदुदा उखरुल की डीसी डॉक्टर हरमित सिंह हानगी मिनिस्टर खासिम रुइभासु सरुक याखी लमदम अदुगी मियाम हराव त्यामना वर्क्स मिनिस्टर टीएस बिस्वाजित पो ओखी थरम अदुदा मिनिस्टर बिस्वाजित मखाताना हाइखिबदा सलिबा थासिगे मनुंगदा सोमदाल विलेज दा मई निंगथिना फंगनबा 33/11 kV सब स्टेशन अम सारगनी मियामना सोमदाल दगे तोलोई फावा लंबी चतोक सिन तौबदा खुदोंग चानबगी दमक लंबी निंगथिना सेमननबा वर्क प्रोग्राम दा हाबले अथुबा मतम सेमबा हौरगनी हाइखी इफाल तपाकल लेसु मी चिंगदे लेसु मी अदो खेना बायबु चिंगदे लेमिना चिंगनी कोवे तमदे लेमिना तमी हानि चदने दमी दिनी लाकनी अदो बायखोय मरता सम टाइम कोई फतबे एलिमेंट कोई मखरा लाकसु मरम कोई काय कोई वर्क सेदा कोई नतम कोई दबा कम्युनिकेशन गैप ले बिसिन मरम कोई काय कोई मरक हे हे क्लास को बा सिन मरम कोई काय कोई मरता डेवलपमेंट की अमदी तपत थवांगी खिंजब छे मसिम ख्वादगी नुवाई तबा अमर लाइन थीमने आजमा इमजगे अफबा अमदी असांग लंबी अमदा लाकन्नबा हौरक्लिबा अंगांगसिंगबो इनोवेटिव आइडिया पीबा मतम ओइरे हाइना एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राजेसामना ngasi SCERT दा पांगथोबा थरम अमदा फोंदोखरे SCERT न्यू दिल्ली नसिना हंदक पांगथोखिबा ऑल इंडिया सेंट्रल एजुकेशनल ऑडियो वीडियो फेस्टिवल अमदी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेलाद अवार्ड कया फंगलक्लबा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT ना फंगलपगी हराउतिया मफोंदोक पथरम अदुदा ऑल इंडिया रेडियो इंफाल की स्टेशन डायरेक्टर दिलीप मयंगबम SCERT की डायरेक्टर डॉक्टर एम मीना कुमारी सुसरुक याखी ऑल इंडिया की ओइना पांगथोखिबा अथोय एहन तानबा अदुदा SCERT की आर्टिस्ट सिंगना बेस्ट स्क्रिप्ट बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग बेस्ट साउंड बेस्ट एडिटिंग अमदी बेस्ट डायरेक्शन की मना कया फंगलखिबगी फेलिसिटेशन थरम अदुदा मिनिस्टर राजस्थान मखाताना हाइखिबदा एजुकेशन याउद्रबदी करिमत कानबा फंगबा वारबा मतम ओइबना अंगांग सिंगदा मतम गुसुनबा मवोंग ताकपि तंबीबगी तंगाई फदब लई हाइखि they have stopped akoi thai al singdi mangloi mangame we have dream to realize but now our children they have stopped the students young minds have stopped dreaming masi kramaina akoi tawdagi cut and paste tammaga apchila tawba adom no insat leire even akoi artist sing mind to bigano ko south ki tune lawro ko gumba ari kano dagi north ki tune loksle copy ta oi sai tawro ko gumba sigum bagi cut and paste ki leire se see what we need now housing se akoi dakar lai se innovative oi ba dreamers ana wakal thoko ngam upai thibo ngam solution thibo ngam adu we need to produce good human beings लंगथबाल केंद्र की मनुंगदा वाटर सप्लाई स्कीम मरी लेरबसु प्रजा सिंगदा थकना अफब इसिंग ngasi फबम पुंगफाना फंगनबा ngamdriba asili singani kun fabagi manungda afaba ising mapungfana fangangani haina PSED minister LD Khona लंगथबाल केंद्र की मनुंगदा लेबा वाटर सप्लाई स्कीम सिंgyang sami khongsat phongdokre खोंसद अदुदा केंद्र की एमएलए ओडिबा कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर कराम श्याम यावना ऑफिशियल सिंह सरुक याखी मिनिस्टर डिकोना मखाताना हाइकिबदा मथौ तोगद्रबा वाटर सप्लाई स्कीम सिंनिंगथिना मथौ तोहंदुना इसिंग फंगलगनी हाउजे वार फुटिंग दा थबक सथरी प्रीपेड सिस्टम दा इसिंग पिबगी ट्रायल माइपाना सथरी हाइकी
main issue is pipe ne pipe se kona deba department su kana hona ba project system chu la central gi scheme da odida pipe si masha gi oidri da dum atupa da chu pi pa ya daba but we have put up proposals already addition ngai bane so otherwise also akoi kana minister ga akoi department natraga planning da chu additional fund chu akoi pursue toraga sidi take up to the because yam choba yam important oiba area ne adugo huji isin pande basi yam noite but will take up surely will take up and I want to give you the Consumer Affairs put in a public distribution minister Kram Siamna Mahaki Kendra ki Praja Singh Afaba Thangana ising ningtina fangana ba mali lenaba minister ga thaba paikhat kadori ba sida Mahaki Maikai degi pangba ba mating pangani haiki ai samang si mantri wajaraga su ai lilong chajing mining khong na leire sigi water supply scheme achobusina ai huji ising thakwa phangde aduna lilong dagina samur ba si 5.36 kilometer sangbasida karangi mate amakak 1 kilometer amakak adi ising thakwa phangbasina tana around 4 kilometer de ising thakwa phangdaba langdawal kendra da ising thakwa phangde haibadugi concern engineer singapore Saurok saktam mama uhanna bagi satpa khongchat ni aduna aina thajabada minister na sungchoi choidana waliba mayam si fulfill taholakane habagi thajabalai Pantoibi Group of Companies ki Vision 2025 Classic Grande da Pangcho Kre Thoram Aduda Senior Citizen for Society ki General Secretary Laisam Sadananda Poide Lemural Maira Paibi Apun Bagi President L Memsobi RVI ki General Manager Oramba RCP Singh Narvard ki General Manager Oramba Sonamni Mayangbam Kosim ki Chairman L Mahendra Amadi Pantoibi Group of Companies ki Managing Director Thoksom Hemo Singna Maruba Miyo Singh Onasaruk Yaki Thoksom Hemo na Haikibada Vision Nasuki Makadalam da Masida Complete financial amati housing solution hauragani Kaitel Pambi Ima Singh da Araiba Mong da Sel Kudong Saba Hena Pibagi Tabak Singh Anoba Mong da Pangan Bahaure Haiki According to this Vision 2025 sik and Hajakanda Masai Hajakiba housing solution, financial solution mainly. Ultimately the Iram Damsiga Dim University private university must set up the Wagi plan. Let's do something for the sake of this hours that Manipur mainly in the field of financial sector, in the field of employment. And the most beautiful place in the world Haiba Wakalondo Adugi Vision do let's do our duty from today itself, from this moment Haiba. It is my extreme humble request to the mainly very talented youths of this our state Manipur. Beti Basao Beti Parao Haiba Mission Siki Pandam Makada Nupi Singa Toliba crime Kayaki Mayukta Santigi Pauzil Pinyanaba Kongzom Sapamaya Digi Singtam Ingosaki Masanupa ZI Ingobi Singtam na Delhi Fawaz Haikal the Pauzil Pujan Sakadava Kongsat Amangasi MLAP Brozen Kangadigi Lamtakre MLA Brozen na Pondo Kibada ZI Ingobi Singtam na Nupi Singi Mayukta Toliba Miwat Minagi Mayukta Saliba Kongsat Amadi Puriba Santigi Pauzilasi Barat Pumad Sandok Pamadi Tek the Kai the Orasano Haiki Bharat ki miyam da sugumba Manipuri masa amana beti padao gi Pauzil Honorable Prime Minister ki Pauzil simiyam da pinning da mana saliba khongchat se doki mate khoi chauthok chai khoi mayam punamak journey sida swangam yaudabu oyu haidra in the best wishes pizari ZI Ingobina Fondoropada Manipur da Natana India ki mafam kaya nupi sing da toliba crime sing hantana ba kongsat asisat pani haiki no magisum sotarakpa atopa lebak ta khatana tana Manipur da sum yoksalakpa no magisum henkalakpa akhoina poije ima lebak Manipur da pokpani ima lebak kidam da kaigum khara tawramaga sigi ba sira chu sige haibagi wakhalon da tarokpani Manipur University Library Manakta the Readers Cover Book House ama hangdokre Book House aduda Social Science ka mari lenaba Lairik kaya Manipur gi Mahiru Singda fangan gaduri Book House asi ZN University Delhi amade Tata Institute of Social Sciences na maru eba thaudang laudana Book House asi hangdokpuni asal arang singi maikidegi ISTV News da fongdoropada Manipur da phangdaba Lairik Sing hariba Book House asi da fangan gani Lairik mak natrabasu xerox copy orabasu apama Lairik kudingmak fangan gani hairi Telegraph House ki Imphal ke special correspondent Kalen Thoksom na lekhidabada All Manipur Women Development Forum na awa fongdorakle Hausik Paugi Malaktan atyan break ama Kaido ina kanano kaino kaido biyo masipum na
lối lấy về gari hắn mà cái tuồng ngầm được này phula là cái tuồng này khăn đi ba năm ai tôi cái đó Senbun butuh cái lấy về ngầm được Senbun butuh cái lấy về ngầm được su Impal Finance ta salo ai cho hắn mà lấy ngầm được na Impal Finance cái loan này lâu rồi Impal Finance na nông mình nông gari loan lâu bây giờ tuồng chào bác sĩ atom napam một cái gari kuning mak lâu bây giờ Combined tutorial for CBSE, the largest CBSE tutorial center in Manipur. Admission open. Second batch, Class 12 CBSE 6 months foundation course. Class 9 and 10 CBSE 6 months foundation course. From 5th April, Class 11 CBSE 3 months vacation course for the Novidya, Sainik and outsider. From 5th April, for details please contact Combined Tutorial Office, Sagolbal Moirang Lerak Machil, Bus Parking Info. Quick zone gidi Tatis College di. Mambal suma phang puding jam mane yo suma ngaro pista salabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amam piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar. Lengsin Biraksi, Jairauba Mari Lenana, Directorate of Handlooms and Textile, Government of Manipur Sinzaba, Jairauba National Handloom Expo, Lisingini Taraganipan, Irainamid, March Kitang Kuntradigi, Nilakuti de Leba, Arban Hatta, Hokdoksare, April Getarahum de Fawa, Chatazagadaba Yongi Mela Asi, Miyamna Mi Eng Tabida Nabakanganjari, Paujenjariba, Directorate of Handloom Textile, Government of Manipur. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidabakta, amatta nairaba upaidi, Jolib syrup, amasu, Jolib capsule hakchangi nisinabiyo. Break itungda makataba pau pizari mahiroi nupi masada moles tawi haiba school ge ben thawa mioi ama ngasi tera lokra pum lekai da mioi khrana farga police sinakre mioi adudi lamboi khonam khongdigi irom romesh kawi hairi Thawal Police Commando amadi Kungataluk Suba Assam Rifles na Muhammad Janab Khan Allies Nabakaba Sai Kuntra Kamatharam Suraba Yaripok Sangam Tabi Mathaktagi PLA ge mioi asi Yaripok Bazadi gi fare hairi National Medicals Organization and Seva Bharati Manipur Amadi Tamil Sangam Morega Kusam Aduna Dan Bantri Seva Yatragi Saruk Amo Oina Lem Nalayami Kem Amangasi More Ward number 3 the Labor All Community Welfare School the Pangtokre Kem Aduda Dr. Kungamanga Amadi Paramedical Staff Taragamanga Saruk Yaki School Game Mahiroi More the Labor Tongan Ba Mioi Sing Amadi Myanmar Digi Mioi Kaya Laktuna Layanki Dakar Eba Hida Langchak Sing Suliam na PK National Medicals Organization Ki Vice President Dr. T.S. Naran Babu Singna Kem masih tongan ba mafam sing la liba tang mga fa ba pangthokani haiki ta amadigi tang mga phok chatha jagani aduga tang taruk tana koi validity losil lakwi program sinjari Besnabo district ke manung sanba ward number 5 de leba Kwakta Municipal Council ge chairperson Muhammad Mahiruddin amadi ward number 9 ge councillor Muhammad Abdul Karimna council ge vice chairperson oiba MD Naziruddin ge mathakta media ge kuthang na thamlake wafam singyumpham yaud bani haina ngasi Kwakta de leba council ge office da pangthoba pamu singa unabada phongdokre ngasi ge pamu singa unaba aduda council ge ward number 3 ge councillor Muhammad Abdul Salam ward number 3 ge councillor Minerzant amadi ward number 5 ge councillor M Ibeto Mr. Saruk Yaki, Vice Chairperson Muhammad Naziruddin Nahai Kibada, Council Asige Chairperson Muhammad Mahiruddin Amadi, Councillor Muhammad Karimna Congress Babana Pangto Pamusinga Unabada, Vice Chairperson Soy Saduna, Resignation Pisin Kihaba Asi, Sanyan Sajan Bawa from Ni, Mahaki Sumatigi, Makoina, Tajilakiba resignation letter Adu Mahaki, receive sign Toraga, Council ki Executive Officer da thada kibani Muhammad Abdul Karim na mahaki maikede ki resignation letter pi kiba laiti haiduna Executive Officer da pisil lakiba city aduge pakum pirak na bahai khraba sungasi phawa pakum laktraba sina makoi asi masan mara leide haina taksare lakliba tang mapan phawa gi manung da sengdorok taba tarbudi ain go abe action lokon ba sem sare haiki media ki khuthang da aibu ki hallaga Vice Chairperson MD Naziruddin 1 number 9 Ibe Tombigi Mapuroiba Premjit 1 number 7 Minarjangi Mapuroiba MD Anwarga Aikoi Ahumna ki hallaga 1 number 3 gi MD Abdul Salam gi yumda Chailau ki haina ona tainabda maran sirakpa mana siraiba maralasi maram chade aduna maram orakanda numitare ni gi manungda sengdoraktragadi ain gi matungina mokoida action laugani haibdu
Manipur Pradesh Youth Congress Committee ki thau punanaba Naresh Kumar bu President Vice President Leisemba Kanguzam Amadi Zenta Sapam Khankre Tongan Tongan ba Secretary ki thau punanaba mi tara ga mathoi su Khankre March ki tang kontra ki nimidang pung nipalom taba matamda pripak ki Lami Sangrup Red Army ki 707 Battalion na thokiba laibak thiba thokdok amada Lami Sangrup asigi Sergeant Major Thauba Allies Laitangbam Kabosa Mitai Sahi Kontra ka Magaram Surba Miyoi Asi Punsigi Aroiba Yahip Tan Kre Haina Pripaki Publicity Officer Department of Publicity and Propaganda Asobana Thadro Pacherol Amana Kangalakli Cherolas Namaka Taladuna Laikidraba Thauba Asi Harangoi Tong Zaganat Asoba Electa Labor Laikidraba L Ras Kumar Singh Amadi Apopi Laitangbam Ombi Memsa Debigi Masanu Pani Hari Mahagna Laikidabada Pripak Amasung Masigi Lami Sanglu Red Army na Thamo Sokna Nungaitaba Fongdo Kre Hari Sergeant Major Thauba Red Army Getani Suba military basic training fanglaba matungda Sergeant Major gi thakta leiduna Red Army gi athoba singna sinaba thabak tharam ngangna satpa haibe inba mathok da puning sangba amadi sinakiba thabak tharam singma pungphana pangthopa ngamba asangba Red Army amani lamda masigi nat kalsa de lupsaba jagoi gi lamda angang oringai dig hauna thawai yaujara pakaloinan sana khonabana singma su thawai yaba marup amani hairi mahagna manung matam sadan laikidaba Red Army gi mensinma ngamdroi daba asoba ahoba amale hawragani Sergeant Major thawbana laikidaba da imung manung nanghori ba awabada su pripak na saruk yari mahaki thawain ingna signa mapugi laikolda yataba orestanu haina General asina makhata na hairi Lagba tang taruk nipan phawba Haryana gi Faridabad pangthok da kontra taruk suba National Yoga Championship saruk yana gi dama mi nifuga mangana saba Manipur gi yoga team ama ngasi Manipur State Yoga Association gi chief advisor Asem Ibotomina Palace compound gi lam thakre Hausi Roshilak pada maruiba pau amukahna Chief Minister N Birena Ukrul Town da kilometer taruk sangba lambi semgani haikiba amadi ima kaithal sagani haikiba adu mapung phana thabak to onthok paloi silakle amasung hana leiramba thajana daba punama thadok tuna punna sakhot minana ba khona minerasi haina Works Minister TS Biswazina haikre Haji Fabagi di ISTV na pijaba pau matang asida loizare miyang tabi di pamayang pun makusu amukana khulumzari